أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bilhaq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan hamsalarimiz bo'lsa edi, rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat shariflarimiz ilishib tursa edi, ana ahli baytidan va sahobalardan ridvanullohi alayhim Alloh taolaning rizoligi bo'lsa edi. Ham barcha mu'min musulmon qardoshlarimiz Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sunnati ortidan iyargan mu'min musulmon qardoshlarime assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shu ko'ngildan sizni, ixlos ko'ngildan sizni barchamizni muborak bo'lgan juma kunlari bilan tabriklayman. Allah subhanahu wa ta'ala bizga umrlarimizni bergan, Alloh taolo bizga nasib etgan masjidlarimizga yig'ilishga bu buyuk zo'r ne'mat. Bu ne'mat uchun Alloh taolaga shukronlarimizni bildirib, alhamdulillah deb aytamiz. Hamda va'zning eng boshida ixlosdan, shin ko'ngildan degan so'zlarni qo'llandim. Ham bu so'zlar bizning amallarimizda da bo'larga tegish. Har doim o'zimizning g'iybatlarda bo'lgan vaqtda biz niyatlarimizni to'g'riga, tuzatilga tegishmiz. Umar radhiyallohu anhuning so'zi bek mashhur ham taralgan. Eng qiyin narsa mening uchun g'iybat vaqtida edi deb aytgan tungi namozlarda tugul, jaygi ro'zalarda tugul, eng qiyin bu niyatni tuzatish deb aytgan. Demak, niyat nechli olib hatto izgi amal qilamiz ekan, niyatimiz o'zgara oladi. Eng boshda namozni o'qigan vaqtda Allohu akbar deb takbir aytamiz, quloqqa qo'llarni ko'tarib takbirni aytib takbirni so'ramiz ham shu vaqtda bizning niyatimiz diriz ham shu ko'ngildan bo'larga mumkin. Lekin birinchi rakat, ikkinchi rakat o'qigan vaqtda ko'nglimizda niyatimiz o'zgara oladi. Hem biz hatta şu bir namazın namazını okuyanda bir neçe niyetke işri alırız. Siz onu bilesiniz, bugün arada taralan, Tatar halkında taralan, Müslüman halklarında taralan bir anekdot. Ondan olsa bir şakir medresede namaz okuyup, hem şu vakitte namaz okuyan vakitte ebiler ablalar kirip meşritte kirelerde, maşallah, subhanallah, niki matlu şakir, o'zi yaş, o'zi namoz o'qiy, nechik maqolada o'qiy deb maqtay boshlaganda. Bu shakir bu so'zlarni eshitib, suralarni uzunroq o'qiy, rak'atga kelgan vaqtda uzoqroq tura, 3 taqdir tugul 7 taqdir subhan robbiyal azim deb aytdi. Sajdaga ketganda endi yig'ilib sajdaga avval uzoq sajdadan turmay, ha bu narsa boshlik kishi ishin namoz o'qiy. Eng oldin Alloh taolo rizoligi ishini o'qigan bo'lsa, namozning o'rtasidan niyat qilib, meni abilar, opalar maqti, intaqona matruqi o'qimadi, taqona ko'rsatimadi deb ko'nglida ikkinchi niyat qilib. O'qiy, tegini maqtilar, shu vaqtda ko'ngli sezmisha bo'ladi. Men opalarga bugun ro'zada tutam deb aytgan ekan. Demak, bunun ko'ngli endi umuman Alloh taolo bilan bir niyat ilm taqilmish bu umuman kishilar ishingina
gıybet kıla başlagan şu vakitte. Andi iş, andi niyet, andi gıybet Allah Teala'ya gerek mi? Yok, elbette gerek değil. Allah Teala'nı kabul eder mi? Yok, kabul etmez. Hem bu riya diye bakalım. Riya diye bakalım. İkiyüzlük kişiler altında maqtanı yeyse derecelerini alırga tırışı, kim altındadır yaxşı olurga tırışı, bu riya. Duanım dostum, beni maqtasın adı, bu izgi kişi iken yeyse, bu büyük yerlenişin, bir dini kişi iken, bu deyip urazat da namaz tutuyor iken deyip etsin için gıybedet başkalıyor. Bu riya amellerinden kilip tırar. Riya ameli, kişi kursun için işlere tıran amel, nidigine izgiliklerimizni alsak da bizden günümüzde bulur belki iş birden bir uy fikir, birden bir niyet bu Allah Teala rizalığı için. Hem ne bu demeydi maksatka, ne bu uğratka biz şöyle nidi hadisinden beri alamız. Peygamberimiz Aleyhisselam kıyınlıklar karşı Mekke'de davet kılan, Peygamberimizge taş atalar, Peygamberimizge işegeler koyalar, onlardan kileler, hatta onun üzerinin halığı onlardan başlarlar. Hem şu vakitte şu kıyınlıklar aşağı uzgaş, geçirgeç, 13 yıl uzgaş, uylap kararız, 13 yıl boyu Peygamberimiz kıyınlıklar geçirip davet kılar, hem şu vakitten sana Allah Teala jengildir, izinden ama hicret kılırga rıhsat eder. Hem o üzerinin sahabeleri bilen Mekke'den Medine'ye göçer. Hem onlardan niyetlerindense de dinimizni saklap kalıp, gıybetlerini ikinci urunda, şın gönülden, yektinden uzduruyup hem başka izgi ameller alanın niyetlerinde Allah Teala rizalığı için alar, nişliler hicret kılarlar. Hem şu vakitte sahabeler arasında bulaşan bir kişi, kayısısı bunun aldan bir Medine'de yaşayan hatun bilen işraşkanda, birbirisi yarataşkanda da ama o şart koygan, min sena Kiyev'e çıkan, eğer de gitsin Mekke'den Medine'ye koşup gitsene. O oylaptırgan da nişit kuşayım, tigray kolay hem indi bu hatun turunda hatta unutkanlı. Lakin Müslümanlarga Allah Teala emir eder, hicret kılırız. Hem bu da bu meselenin işidir, aha bir hatun ne geldik, mesajlagan Müslümanlarla birge hicret kılgan. Hem Peygamberimizin hadisinde ise ve kulli imri'in meneva, hem her kişi özünün niyetini kılgan şu niyetine Allah, şu niyetine savabını Allah. Anı bilen retretten cilkeye kuşken sahabeler Allah Teala rizalığı için kuşa, bu dünyavi mesele için kuşa, hatun kız için kuşa. Hem yürüyüşler savabı ona şu hatun kızlar kuşken kılıp yazılaşar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan sizden işin en korkan eybirim bu kişi şeydir. Şu sözlerini işitkenler son sahabeler acablanıp Resulullah nefsesinin kişi şerik deyip sıra vergenler Peygamberimiz aleyhisselam aytgan kişi şerik bu riya deyip cevap vergen. Kıyamet gününde Allah Teala kişilerini işleri bilen hesap etken vakitte kişilerden aytır. Dünyalıkta yaşayanlar amellerinizde kim işin işleriniz? Gıybetlerinizi kim işin kıldınız? Şular sizge cennet bilsin. Kim işin biz bu dünyada görüştük kursettik? Şular işin, şu kişiler, şu edemler sizge cennet bilsin deyip Allah Teala aytırken. Riya namazda, urazada bula Allah, ayet anında riya bula Allah, riya bula Allah bizden sadakalarımızda. Eğer de ki biz özümüzden gıybetlerimizi ödeyimiz iken, sadaka veremiz iken, sahabelerden, indi Peygamberimizin hadisinde hem sahabeler arasında bulunan eybir onda bulsa, yeşilin sadaka. Bir başında kursetip bilmegenler, bir başında kursetip binalar dizilmegenler, bir başında kursetip nididir ne bu izgilikni yeşilin batırın kılırga duruşkanda. Peygamberimiz de şulay, Ömer radıyallahu anh'ın halife bulgan vakitte Allah'a giyimler giyip özünün cilkesine kapışıp asıp şehir boyunca yürüyen hem fakir miskin kişilerini izlep Allah'a sadaka vergen, yeşilin vergen. Bugün ülkede bizden tarafından kursatip veriyor. Kursatip veriyor vakitte da bizden şulay bilese bizden sevaplarımız kimi alır,
Яки турысынша рия ниеті кірген вақытта, ол вақытта біздің садақаларымыз юққа шыға. Аллах Тағала Бақара сүресінің 264 аятында былай айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману ла тубтилу садақатикум билманни вал ада каллазина юнфиқуна малаху рияан нас ва ла ю'минуна биллахи вал йаумил ахир." İman etmişler. Allah'a hamsınlığı dinle başarmağın kişiler көрсетіп, işin malını sarıf etken gibi bildirdev hem kimsetürleriniz bilen sadakalarınızda yukba çıkarmağınız demekten. Sadaka diyen sözden bir şey izgilikte dirde alanmış öyle. Sadaka ol akşamına tümür, sadaka ol gıybede, sadaka ol bütün izgilik, kamide akşamlarda ve beyni olan izgiliklerde biz şöyle riyadan saklanırlar, tırışırlar diyeceğiz. Şular Peygamberimiz Aleyhisselam aytgan 4 emirni ham bu 4 emirni men sizga aytib ketdim. Ko'rishimizda izlanishim tugul, xotinimizda, bolalarimizda izlanishim tugul, ko'rishimizda, qardoshimizda izlanishim tugul. Eng birinchi bu narsa o'zimizning ko'nglimizda shunday, o'zimizning ishimizda shunday sifatlar yo'q ekan. Peygamberimiz aytgan, riya qilishning 4 alamati bor. Riya qilishi kishining 4 alamati var. O birincisi yalnız bulsa her vakit yalqovlanır. Yalnız kala bir günde görmey, nefsleşmeye başlayıp yalqovlanmaya başlayıp. Ko'proq televizor oldida, ko'proq telefonni qo'lga ushlab yotar, g'iybat turlarida namozlarni qoldirar yoki namozlarni yeb o'qiy boshlaydi, yoki kishi ko'rmagan Qur'on o'qimaydi. Ikkinchisi, kishilar orasida bo'lganda turishar. Kişiler gideriz, meşritte gider kişi, Kur'an okuyor. İyinden bunu açmıyor. Ben etmeyeyim, meşritte Kur'an'dan okurga tutarız dedi. Yok okuruz. Lakin meşritte gider tutuyor, kişiler arasında hemen tutuyor. Şöyle iyi gizle de okuruz. Sünnet namazlarında bir kontrol edip cumalardan sonra okuysunuz. Maşallah. Meşhur. Hatta maşinalarımızı da parkovkaya taşlap unutup, benim maşına kalmadan diye kardeşimi yol bilmişe ben hazır alın hallarından çığa almayı uylanmışa zap 4 rekat 2 rekat sünnet okuysunuz. Maşallah. Allah kabul etsin. Lakin cuma vaktinde meşritte gene okusanız o nilerini, sünnetlerini iyi güzel kayıtıp okumazsanız o vakitte bu bir zor kusura oldular. Kişiler arasında bulgan vakitte nesneşler artık duruşur. Üçüncü, maqtasalar amelin arttırır. Kimdir maqtı iken, subhanallah, maşallah, sen şunday bir meşit tizilin, matur, yoki medresege buluşarsın, bu kişinin nesneşliği, tamında birimeli. 500 ming berganlik, tamam 500 ming berimeli. Meni vaqtida, gramot berganlar tegisi ko'ngillari nesneşliği, o'zgara, maqtasalar amellerini arttırır, hurlasalar amelin qilmas. İşte işleyimiz, direktor aytadi, endi namoz indisima. Men seni premiyani isam, quvaq ishdan, tigray qilay. Namoz o'qimay boshlaymiz, soqollarni qisqartamiz, yog'liqlarni salamiz ham boshqasi. Ne deydi alamat? Agardaki hurlasalar amalimizni qilmas. Mana bu 4 emirni Peygamberimiz Aleyhisselam o'tib ketgan riya bo'lgan kishilarning bu 4 alamati ekan. U alamatlarni har birimizda olmasın inşallah. Hem de her birimizga şek ko'ngildan Alloh taolaga g'iybat qilib yashashga nasib etsin. Barakallahu ve lana fil Qur'anil azim ve nafa'ana bil ayati ve zikril hakim. Estağfirullah li ve lakum ve lisa'il cematil muslimin el hadirin ecma'in. İnnehu ghafurur rahim. Ecevadul kerim. Es-semi'ul alim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с наступлением благословенной пятницы. Пусть Всевышний Аллах примет все наши благие намерения и деяния, совершенные между двумя пятницами. Тема сегодняшнего вааза, коротко на русском языке расскажу, это рия, показуха, совершение каких-либо благих дел не ради довольства Всевышнего Аллаха. К сожалению, намерение человека может измениться даже в рамках одного вида поклонения.
Даже в рамках одного короткого двухминутного намаза у человека может поменяться несколько намерений. Он может сначала начать намаз читать ради удовольствия Всевышнего Аллаха, потом намерение его может измениться, он может в какой-то момент потерять нить, связывающую его с Аллахом, начать как-то думать о чем-то, отвлекаться, уйдет у него смирение, хушу в намазе, потом он может собраться, сконцентрироваться и дочитать намаз ради удовольствия Всевышнего Аллаха. Такой намаз, иншаллах, будет принят. Но если он начал ради Аллаха, а потом ушло у него это намерение, начал читать намаз более, скажем так, дольше, более красивее, потому что люди вошли в зал и начали хвалить его и так далее, то это серьезная проблема, с которой иногда наши братья сталкиваются, и это может привести к тому, что у человека все его обряды, все его виды поклонения, будь то пост в месяц Рамадан, будь то обязательная молитва, может быть не ради удовольствия Всевышнего Аллаха, и в результате он придет в судный день как банкрот, у него не будет никаких добрых дел, потому что все то, что он делал, это он делал ради показухи. Пусть Аллах Субхану ва Тааля от этого нас всех убережет. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в своем достоверном хадисе сказал: «Я больше всего для вас боюсь малого ширка, малого многобожия». И сподвижники, услышав это, сказали: «О, посланник Аллаха, что же такое малое многобожие?» Он сказал: малое многобожие – это рия, это показуха. То есть многобожие – это когда мы приобщаем Аллаху с товарищами, отправляем наши поклонения каким-то богам, другим, помимо Аллаха, это многобожие. Но в то же время, когда мы выполняем мусульманские обряды, даем садака, милостыню раздаем, читаем намаз, держим пост, или какие-то другие виды поклонения делаем, но делаем это не ради Аллаха, а с целью показухи, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что это рия, это самое страшное, чего пророк саллаллаху боится для своей общины. В другом хадисе говорится, что рия, показуха, она настолько незаметно подкрадывается к нам, в наши сердца, в наши души, как черный муравей, ползущий по черной скале в самую темную ночь. То есть вот как незаметно передвижение этого муравья, так же незаметно к нам подкрадывается рия, подкрадывается показуха. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране в 264 аяте говорит: «Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум биманни валь ада, каллазина юнфику малуху рия'ан наси ва ла ю'мину биллахи валь йаумил ахир». О те, которые уверовали, о мусульмане, не делайте ваши подаяния. Садака здесь подразумеваются любые благодеяния, связанные с финансами, с деньгами, милостыню, пожертвования, закят, тщетными своими попреками и оскорблениями. Как часто это бывает? Жене подарок купил, подарил, потом говоришь: а помнишь, я тебе подарок подарил? Или какому-нибудь брату мусульманину помог, а говоришь: а помнишь, я тебе помог? И начинаем напоминать о наших благих деяниях и ждать в ответ, что этот человек тебе поможет, изменит к тебе свое отношение, или что, какую-то дополнительную тебе награду за это даст в этом бренном мире. Он говорит, Аллах Субхану ва Тааля говорит: не делайте подаяния тщетными попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не верует привету в Аллаха и в последний день. В продолжении аята Аллах Тааля говорит: «Фамасалюху камасалю сафуану, алейхи турабу, фасабалю вабилю, фатаракому сальда». И в дальнейшем Аллах объясняет, притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот прошел ливень и оставил скалу голой. То есть с этой скалы не задерживается почва. То есть он сразу что делает? Оголяется. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дарует нам возможность быть искренним в наших поклонениях, в наших ибадатах, делать все ради удовольствия Всевышнего Аллаха. А если вдруг к нам не закрадывается рия, показуха, то мы должны стараться всеми силами бороться с ней и поправлять наши намерения. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة